Anglo Kuki War mayamne khambi duni Anglo Kuki War haidana yam hai Leite su I apaw ba Delhi ki university oja si ibhan Manipur university oja hoyong na Anglo Kuki War leibagi hongda I haidar madugi mayota akoi federation Haomee na sele sawi kamaina Anglo Kuki War si suknat na taba haijan na bani toksen na bani matamamata Sosai Maharaj ki mayam bani haidana haijaba jiang kham chana jawwa haibani pa aba leirame jiang kham chana jawsina kuki simda kai hai ai ning thoi da bani Sosai Maharaj ki mota lan hausi lan mateng pango Hauji lauba house tax lupa ahum lauri da ainin thawara ga di lupa amda handabini lan mating pang lo hai kana lan mating pangne Sosai Maharaj ki mataka lan haure Sosai Maharaj amadi mari khongni lani mayam ga Sosai Pura leiba dampi da lan sokna basale yang kuina sambe pung ama phadana kuki khara phare kuki khara hale losen rela jiang kham sana jaw sien ge adugi lando kuki laksam gi lando ngamni haidana se tharul kumba bada dampi ngamba haina mami thole haita Sosai Maharaj se dampi ngamba haira thole aduna aina lan sukok thokta ba adu phaba la tha tara gi thoido koima jel thamne koima jel thamadagi Assami Commissioner through Assam Commissioner Government of India matam ne British na pano matam ni aikoi British ki mayokta lan hobu sunate aikoi ningthau ki mayokta lan hobu sunate sumna ki jiang kham chana jawgi wafam se mayek sing iraga piri haita adugi poto moi iba poto aikoi je leini Ini sana Haomee document lay. Aduh, kok kamay ko ng Anglo Kuki War ni Haomee.